kwaba Badwam TV Badwam Health Tips aha na yedi nkomo simenum bia hwese de apomde no ehon samtie maternal depression a serious issue nenso si ehunu ne ntemu a asem ne akiri fasedama endpoint homeopathic clinic ninti ene yabo awramu adabraka polyclinic edwada de besi nne ebusoni antemata tie edwam aya de edana se oba ye na ase ye mu akwa benenso wama ya dishia pa nti ye hwe prevention kwan ben ye be faso na menyum no ma wafa me ba minya problem bia wochire medase ya ka prevention aye ekwan aye be faso ye ka say emma ohaw no emba kra edi kan yakwaye mmeya de ye benyem me ye bewo sense bible ne say ye hu ne ye nhasa sinema eno nti edi kan sa wo ya wo be ware ana wa ware na wo ya wadwon sa wo benyem awa ye free bibi preconception care ana preconception counseling edi kan no wo betimi akọ wo hospital ana say midwife bia ho na oni we didi nkomo afa se wo fa yefuna enwoma esese wo expect ebi ana wo nsusu se we beba but odi kan ma wo nchekere na eda wadwen so dada etosu mienu esese wankasa wonya mbre na wo kan ye mo bibre ye parking kan ye kita phones yi enso enwoma ye betimi akan a ebeboa ye no ye nkan nti no wo be kan you read more about pregnancy and childbirth say be ya say enwoma we no sha ase aboboa ba wo hunim de dada nti no betum anamo entem ebia mo nso esese ye de busuamu ya de ese ye de ye ho jeje say be ya say nyinsen ne sha ase sa na ohawo ba yenim say adwa ho obeboa me kunu ho obeboa me kunu ho nipa bi beboa me but say yamfa ya ho anjije na eba ne sa na emra ye hwe enim say ye benya mboa no yenya enu nti say ye de ye ho jeje na ye ni ne panyina etna ye ewo asomdwe ekwan so ebie monso sa wo ho na ye wo say we ninje even before the pregnancy ye wo say we ninje wa wonnim de ehada how but wutimi ho say enya wani efia masesa enya say na mete to anamambra clinic kwa wellness center bia eye walking esanse enya fe na wo kwasan lai na aka say ye be ma folder ko hu doctor we anyway kwa wellness center bia na ka wa central me hu say enya say na mete insisan bi da minim de ekoso through interaction kasa ye ne wo be kasa ne be me hu say we na ekoso ebi kra na de ekoso no wadwen enya nkoso ma wo hu say eyade we nti na ma me kọ saate bia we nam no oyade amisho ebesa ba ho brace bio ye no wato aso awochi mu fasedama adabraka polyclinic fo o ma yade antimata ali na daroma oboa ya che yade bebre ene said ode na wotwi afa mental depression mu no ti wan tishe kura no safe na bo a so wo be ware ede a wo be wo bistro internet no so google na hwehwe pregnancy ne childbirth hunu we ya bbc a en trigger bibia nkoma depression encho ni say de oye de onye say de otie na e be hwehwan wasi fom be hwehwan wasi fom ade na be fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma the number is 0244867068 within the afia amankwa tamaklomeda team nase mayade adabraka polyclinic medamwase bosu ene obetna ha hye nyamishira pa odine na manya facheme nyamishira papa estanso medase oye na adwuma no ho adwuma nyamishira se ye wonkwane ahoden a next week ebesehia